Tu je fantošna, taka boli ilegalna. Smo vse pripravili. Vidite, kubanska cigara je 100% original iz Kitajske. Ja, vidi stvar. Ajde. Šefe, ker ni fantošne brežensk, sem jaz tole zrihtal. Pa tole. Joj, Rajko, pa to je že boljše. Jaz sem pa tule par mesu. Tu je pa od moje žlahte prava čukova šljivovka. Stvarno? Strinjavka. Daj da probam. Joj, ovo je špirit, bre. To ne sme z odprtim ognjem poleg sploh priti. Tu veš, kako pravijo. Od čukovega šnopca je vsak fajn čuknen. Lepo ste mi to pripravili, fanti, res hvala. Evo, ova cigara tudi dobra, dobro duši. 100% iz Kitajske. Jaz bi to Slavkotovu zabavu s tem zdržal, samo da moje pile nič ne zve. A seveda, da ne. Sam mi fantje moramo skup držati. Dobro, je pa dobro, najde. Šenco moj! Šefe, probaj, z odprtim ognjem. Ja, pizdeči, držal, pizda. Pa zdaj sem držal. Nisi držal, boji se, ne? Daj bom jaz sama, kaj? Ne, v redu, se bo zdaj. Ajmo. Šenco moj! Čakaj, šefe, z odprtim ognjem. Piš, kako ovo gori. Pida, kaj to pida? Ajde, šenga. Jo, čakaj, moram se celi ognjen. Uspeli smo! Tražim druga, se uspeo!